Muthenya umwe tu thutha wa thirikari gutiriha mihango ya gucaria aria mangikorwo maratigaririire mukawa-ini uyu thutha wa tharikira ya muthi wa keri, family cia aria marahutirio marokire nyumba-ini ino ya kuiga miri ya Chiromo niguo gukurana miri ya endwa ao. Kieha na maithori cikihumba mothio ma andu a nyumba ona arata amwe makiringika thutha wa kuona miri ya endwa ao. Angi nao makiuga rucio rwao ruihuire nduma thutha wa aria marehoketwo ni family ciao gukwira mutino-ini uyu. Yeye alikuwa anatusaidia sana. Yeye ndiye anasomesha watoto wake. Mtoto wa kwanza yuko University Juka first year, wa pili yuko Jamhuri High School form 2, na wa tatu yuko class 4, na wa nne yuko class 1. Na yeye ndio anasupport hiyo familia yake na sisi kama wazazi. Sasa tumepaki bure. Who is going to support us? Ado 21 nio marakwirire tharikiro-ini ino, umwe wao ari afitha wa borithi. Kuringana na ndumiriri irerekereirio kuri nyumba cia mohoro ni ruhonge rwa Mutharaba Mutune, ado 94 nio marandikithitio gukorwo matekuonekana. Ndumiriri ino ikiuga riu othe ni mareketie gukuranwo ni endwa ao. Wamethibitisha amekufa, kwa maana kuna group family members walikuja jana wakamuona wakamtambua. Sasa mimi ndio nilikuwa nimepaki, nilikuwa nakuja leo kutambua tena mwili. He is dead. Maya magithiaga na mbere, thirikari ya bururi wa Amerika kuhitukira barothi wayo guku bururi-ini Robert Godek ni ikanite muhuhu uria ukoretwo githeremio nenda-ini cia muingi ati ni marakunyeirwo ciĩgiĩ tharikira ino, gukirikana nikio maratiririe mucemanio wa ajumbe kuma bururi ucio aria maratanyitwo gucemania kuo muthi wa tharikira ino. Ndumiriri-ini ino Godek augite thirikari ya Amerika ni iranyitanira na thirikari ya bururi wa Kenya gutigirira uthuthuria bara nginyo ni watabanio niguo kumenyeke uria tharikira ino iratafanirio. Hadwini Hakameme TV, jitagwo Ngina wa Wadurwa.